Драги мои, добре дојдовте во уште едно издание на вашиот и наш подкаст или интерток шоуто, како што ние го нарекуваме, ништо лично. Знаете веќе, секоја емисија ексклузивни гости на кои се обидуваме да им отвориме душа, на овој што го имаме денес, ќе се обидеме душата да му ја извадиме, заради тоа што тој им ја вади душата на оние кои плаќаат карта да ги гледаат неговите настапи. Се работи за човекот кој кариерата ја започна и веројатно ќе ја завршеше како каратист, а има црн појас други дан, што би рекле овие каратистите. Иако своевремено имаше и свој бенд со многу интересно име, наречено Хладовина, ама бендот му остана у Хладовина и не направи регионална кариера. Затоа пак проба да студира, да биде интелектуалец, иако доаѓа од село, а доаѓа од едно село кое носи исто име како едно наше село овде на Скопска Црна Гора, затоа ќе поразговараме подосна. Запиша студии, ама не живее од студиите, живее од нешто друго. Живее од смејата, од хуморот, од она што ние го нарекуваме зафрканција или она што го нарекуваме смешна страна на сериозноста во животот. Како и да е, човекот има безброј стендап настапи, но пред да стане регионална стендап звезда, кариерата му ја направија настапите или снимките на социјалните мрежи, особено на TikTok, и подошна во емисијата наречена Стање нација, каде што е најголемата звезда репортер не само на тие простори, туку воопшто. Има, реков, безброј настапи во регионот, еден таков најавува наскоро и во престолнината на Република Македонија во Скопје, а еве го ексклузивно пред тоа гостување како гостин во таму каде што ќе ги слушнеме многу нешта, зашто никаде ништо слично како овде во Ништо лично, а во Ништо лично денес го имаме Горан Винчич. Винча! Добро дојде! Поштовање. Почитување и тебе. Как, шта има? Ја да те прашам што. Види, Винча, кој ќе кажат, мене ми личи тоа на нешто на она нуклеарен, како се вика, институт за атомски истражувања. Ali nije ni to ni nalazište, nego ja sam dobio po deponiji ime, jer sam đubre. Onda po makedonski, znaš kako bi te vikale? Kako? Drisla, ne Vinča. Našата депонија Дрисла. Така. Ali vidi Srekin, može li Černobil da te krsla? To je atomska fizika. Pa s obzirom kako izgledam, možda i da. Dobre, trnahme smešno i to da se smijeme. Jako lijepa najava. Ja se moram pohvaliti. Evo kako sam. Ja nisam do sad znao da znam pričat, mislim ne znam pričat, ali razumijem makedonski. Razumijem, u stvari pomogle su mi sve ove serije, od Senki nad Balkanom, sve ovo što je Bijelo režirao, što je Toni Mihajlovski glumio, ja sve sad to razumijem, tako da i ovo š, famozno š, znam ja dobro. Tako da, evo, prvi put sam u Makedoniji, prvi put u Skopju i evo, baš mi je lijepo. Ne znam. Vi se svi nešto žalite ovo, mi imamo ovu trijumfalnu kapiju, meni to baš lijepo. Evo, ja moram to da pohvalim, meni to baš lijepo. Ja sam baš uživao. Mislim, platili su me da to kažem, tako da. Ja uživam kaj vas kog je doamama na more. Da, dobro. Lijepo je more. Kaži mi, koga prv pat shvati deka ne ti se smejat tebe, nego se smejat na тоа što go praviš kako fora, kako štos, kako ovako. Pa ja volim biti direktan. Ja volim biti direktan. Čim vidim recimo, često se desi na nastupima da meni neko, mislim često, sad rijetko, ali kad sam počinjao bilo je ovako onih. Ето, сакам да те прашам. Да, овако. Имаше повеќе смеја или тишина што боли? Па не, смiju se. Kad sam počinjao bilo je na početak. Ali ta tišina u stvari te odgojite, u stvari svaki komičar se boji tišine. Boji se tišine. On stalno vija da svakih 10 do 15 sekundi ide smijeh, ide aplauz, smijeh, aplauz. Stalno mi hvatamo to. Međutim,
sad kako sam stariji, mislim nisam puno stariji. Sve što ne te ubijete, te pravi jačim, što vi Da, i debljim. U svakom slučaju. Tako da sad sam ja, moje viđenje stvari je da se ne bojim više te tišine. Dobro. Ali sad naravno, kako bi rekao, ja sad vodim priču, kad se popnem gore, imam dovoljnu sigurnost da mogu i stati i usporiti. Držiš konce Pa da, držim konce. uzde, što bi rekao. Dobro, ja sam ovako govedo, pa sam navikao. Ne, nikako, nemoj odmah se ja svoj navredi, to sad čuvaj za kraj. Ma ko će ovo gledati do kraja, bolje odmah da ispucamo sve. Slušaj, da li je točno deka u stvari u stand-up te vturna, te gurna jedan poznat svetski lik, jedna poznat svetski glumec Robin Williams, koji ljudi da go znaat od filmovi, a malku znaat deka всъщност i stand-up zvezda беше živ. Da, on je bio veliki u stvari i stand-up komičar, naravno veliki glumac, Oskarovac. Kad je on tragično preminuo 2014. ja sam gledao sve njegove filmove, onda i stand-upove i onda se ja u stvari 2015. se počeo baviti, što bi rekla moja baba, dok jednom ne smrkne, drugom ne svane, i onda tako ispalo i u ovom slučaju i ne znam, meni je stand-up, zapravo gluma mi je bila prva ljubav, ja sam htio budem glumac, koji svaki normalan čovjek ili nenormalan, ja sam htio budem glumac, međutim ne te primio na akademije. Nisu me primili na akademiju, ja sam, da, u Zagreb sam išao na prijemni, ali pa u Mirkovci nema. Da, u Mirkovci nema. Tamo ima ispred trgovine oni i Bobi naravno. Ali istina je u stvari da je gluma moja prva ljubav, ali sam se oženio za stand-up komediju. Tako da mi sad gluma dođe ko neka ljubavnica, koju tu i tamo Znaš da ono... Tu i tamo se da obiđeš, što bi rekao. Tu i tamo se obiđu. Pa evo, imao sam, mogu reći, dvije filmske uloge. Jedna u kratkom filmu Glasovna poruka Josipa Sunka i druga u dugometražnom igranom najgledanijem hrvatskom filmu Svadba. I to 10 sekundi. 10, a ić? Tako. Pa mislim, tako se počinje, da? Tako se počinje s 10 sekundi. Kažu da će se snimati drugi dio, tako da valjda imam 20 sekundi. Bijelo, pa daj ubaci me 20 sekundi. Daj bar duplo, ako ne bojiš. Bar duplo, da. Sad, kako se ja sreće, bit će duplo manje. Neće. Tako da, evo, i snimao sam prošlo ljeto, snimao sam jedan film u Bosni, u Cazinu i u Sarajevu, koji se zove Pisma snova redatelja Harisa Dubice. On se još snima, taj film. Komedija ili tragedija? Što je, komedija. Ja glumim lika kojeg zovu Bruce Lee. I koji nosi... zaradi karate to da. A slušaj, i taj moj lik nosi onu žutu trenerku od Bruce Lee. Sad možete zamisliti mene u onoj žutoj trenerci. U stelu ovak. Kao bumbar izgledam. Znači, ali bit će jako smiješno. Džejla Ramović, pjevačica, ima svoju, ona glumi glavnu žensku ulogu, Harun Čeković tu. I tu su glumci jako dobri. Ja sam sporedna uloga, manja uloga, ali igraju i kako se zove, Tarik Filipović i Nikola Kojo. Sve zvezde. Da. I ja. Sve zvezde, ja rekao sve zvezde. Ja sam više zvezda padalica. Meteor. Ti si tek ispukana zvezda je, ti ide nagore. Da, ali Boga mi, ja sam težak, brzo ću ja dole. Ne, poveka, ima, kako se ika, da te drži, kako, ne privlačite zemlji na težak. Imam svoju gravitaciju. Imaš. Kaži mi, inspiracija, crpiš od tuđi život ili od svoj odbiš? Svoj, ali tuđi. Stand-up komedija nije gluma u smislu, mi ne pričamo tuđi tekst, nego ja pričam ono što ja pišem, što ja živim. Evo, znači stand-up komedija u svojoj srži je u stvari promišljanje o svemu, sve što se meni događa. Naravno ima tu i iskarikiranih stvari, ima i onih stvari, zamislite da, pa sad nešto, ali zapravo i kroz te fore zamislite da, isto na neki način govoriš svoj stav, jer stand-up komedija je u stvari stand up for your voice, i moraš imati neki stav, i ja sam uvijek cijenio više komičare, ne one koji pričaju smiješne vice,
viceve koji su smiješni samo zato što su smiješni, nego oni kod kojih prepoznaš, upoznaš i njega, upoznaš ko je on, kakav je njegova promišljanja. Narav, karakter. Da, poput, ne znam, George Carlina, Navike, Richarda Pryora, svjetskih ovih komičara, ne znam, i kod nas isto ima divnih komičara na regionalnoj sceni. Ja sam iz kolektiva Bis Comedy, tu su moji dragi kolege Marko Dejanović, Admir Šećkanović, Fran Schwarzwald i ne znam, iz Hrvatske Vlatko Štampar koji je sjajan, Aleks Curać Šarić, Josip Škiljo. Dama ti izlaze najgolema zvezda, mislim, uslovno. Što te napravi, što te odvoji od drugih, što ti stvori? TikTok, stanje nacije ili tvoji te nastapi, stand-up? Pa mislim da je sve. Znam da su me negdje, ja recimo stanje nacije sam radio skoro 2 godine i ne radim to skoro već 3 godine, nisam u stanju nacije, ali je to dalo veliki boost i ti skečevi se dan danas vrte. I meni neko kaže, gledao sam te sinoć, jer on je gledao na internetu i izašao moj skeč. I onda me neki pitaju, jel te okej da ja spomenem da si bio tamo? I ja kažem, pa naravno da je okej, ja se ne stidim toga da mi je to dalo jedan potreban, kako bi rekao, jedan potreban boost, jedan poticaj da budem poznatiji i popularniji, jer kod nas je još uvijek televizija, što se tiče nekog odobravanja šire publike, televizija i dalje number one. A s tim u vezi, ja kad di god, kako bi rekao, gostovo i kad god pričao o projektima koje sam radio, ne mogu ja njih umanjivati. Na kraju krajeva nisam ni ja tamo bio zato što mi je neko rekao evo ti preko veze, nego sam i ja dao sve od sebe. Ja volim reći, ja živim od publike kao komičar, ja živim od live nastupa, ali ja rekao ne živim ja od vas u smislu da vi meni dajete milostinju. Ne, ovo je fair deal, ja vama dajem sve od sebe, a vi samo... Zaraboteno. Da, ja dajem cijelog sebe, a vi platite samo kartu. Tako da je to. Така. Кажи ми, да те прашам, дали важи направило то, што е полошо состојбата стање нација да е толку народот поише се смее, više se smeje. Da, aha, što je kao gore? Da. Pa to sam ja bio izvalio i onda je sad to oni uzeli ko slogan i stvarno je to istina. Kad meni pitaju zašto nemam toliko političkog humora, onda ja kažem, a to vjerojatno i vi ovdje znate, ja kažem, šta ću ja sad praviti šale na nešto što je već je smiješno i već je dovoljno bizarno. Pa evo, ajde sad da se odmaknemo naše regije. Sve što Trump radi zadnjih godinu dana, nije sve. Neko će reći, pa ima i dobri stvari koje je napravio. Da, ali neke poteze koje je vuko, to je, kako bi rekao, šta komičar samo može ispričati to što je napravio. Nemoj bi, vi nije sme u NATO. Ne treba. Reći ja Crnogorcima da vas brane. Da nimaš dojava za bomba na nastav. Nisam to nikad imao do sada. Vidi, uvek ima prvi put. Uvek ima prvi put, da. Ali istina je to, da. Tako je. Mislim, ja mogu primijetiti da smo jako slični tu što se tiče jer svuda nastupam, Bosna, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Slovenija. Od svih ovih, pa evo, ja nisam imao prilike, prvi put sam tu, ali nadam se ne i zadnji, da ću dolaziti još mnogo puta, ali do sad jednostavno nije se potrefilo tako da nastupam, ali mislim da smo svi jako, ne kao bivša Juga pa smo živi zajedno, mi smo ljudi, ista smo vrsta, iste nas stvari muče, nema neke razlike. Slično jedino od Sena Karte različe. Jedino to. Tu standardi, mada mogu reći da u zadnje vrijeme, recimo, ajde barem što se tiče dijaspore, nekad je bilo, kaže, ideš u dijasporu, pa se napuniš par. A sad odjednom, pa nije to toliko, kao karta je samo 5 eura skuplja nego recimo u Hrvatskoj. Molim? Da, tako malo me to sad iznenađuje, a i ne znam jel su plata aviona, hotela, prespava, jela. U stvari ja ne znam, jel zapad propada ili Hrvatska toliko napredova? Ja ne znam što se tu događa, ali mislim da
kažem, ova tu sve cijeli ovaj prostor na kojem mi trenutno živimo, jako je mentalitetski i sličan i ne trebamo se opet, neko će reći, da se, ne moramo se udruživati, nek bude svak svome, nek svako radi, ali to ne znači da mi kulturna razmjena, na kulturnoj razmjeni ne možemo surađivati, jer pobogu i razumijemo se i pa evo i ljudi glume u filmovima, jedni kod drugih u serijama, pjevači, muzika, evo sad je ovdje bio i nedavno Jako Jozinović, jel tako? Če te prašam i za to. On je iz Vinkovaca, ja sam iz Vinkovaca, to je... Če te prašam to. Kaži mi ti mene, da li je stand-up od lošo društvo na klasičната komedija ili je dobar rodnina, prijatelj? Pa više... Da li je kvari, da li je rasipuje ili... Da li je karijas? Na klasičната komedija. Pa ne znam, ali mislim u svakom slučaju... Pa ko je da znaje, ti treba znaš. Ne znam ja ništa. Ja kad sam bio mali, ja sam mislio da ljudi mojih godina i stariji da znaju nešto o životu. A na kraju se i sad ja došao u te godine, ispostavilo se ja ništa ne znam. Ali se pravim da znam. U stvari jedino što znam, znam malo nasmijavati, to kažu da mi dobro ide, ja to znam rad i znam se tući. Mislim, znao sam se tući, sad možda ne više toliko, ali ima to negdje u meni, tako da ja volim reći, ja znam... Crn pojas drugi dan, mislim, izvini. Drugi dan... Iako malo se kao sumo borač izdaš se. Pa ne, sad što bi rekao Ibrica Jusić, mogu nositi jedino pojas za spasavanje. Nema više crni pojas. Kaži mi, da li je, što podobro pominua i što više koristiš? Humor na svoja smetka ili na tuđa smetka, na tuđ račun? Pa ja mislim da balansiram dobro. Ali često mi je smiješno kad vidim ljude koji budu na nastupu i kažu što si zezo onoga XY koji sjedi u prvom redu. Ja kažem, da, ali na sebe sam rekao 10 fora, jednu na njega. Ali oni ne vide, od jednog drveta ne vide šumu. Onda ja to zapravo i pričam na ovoj novoj turneji, na stand-upu, kako je to. Mislim, mi kao ljudi smo dosta smo licemjerni, ima tu svega, ali Bože moj, takvi smo, nesavršeni. Nadam se da nas Bog voli ovakve nesavršene. Da li zabranetite temi se magnet za publikata ili magnet za lični problemi? Pa ne znam, recimo mene često pitaju jel imam ja zabranjenih tema, ja imam tema o kojima ne bi pričao, onda oni kažu koje su to teme, ja kažem pa ne bi da pričam o njima, mislim logično, ali to ne znači da komičar, kolega koji izvodi fore na te teme, da bih ja trebao biti uvređen i trebao njemu braniti. Mislim da je to ideja nekog demokratskog društva, nekog modernog društva, da moramo dopustiti da se šali sa svime, sviđalo se to nama ili ne, naravno sve što je u granicama, jel tako, ali kako bi rekao, to je onda uvijek isto, čovjek zaista treba biti i tolerantan i ako se ja s nekim ne slažem, to ne znači odmah da će ići šaka u glavu i gotovo, nego, i pogotovo mora čovjek se naučiti, ovo što si mi pitao malo prije, na svoj račun. Znači, ne smije čovjek sebe shvatati preozbiljno i čovjek ne smije shvatati život preozbiljno. Jer život nije ozbiljna stvar, ali komedija jeste. Kako vi kad? Ne sam toliko neseriozan, neozbiljen za da go shvaćam život od seriozno, ozbiljno. Da. Kaži mi, gi testiraš li pred to šalite, šegite, forite ili direktno s neba pa u rebra što? Pa ima i pred publikom, da. U stvari sve nastaje i pred publikom, često imam neku ideju, temu o kojoj želim pričati i onda to naprosto se jednostavno oformi pred publikom. A nekad znam pričati nešto sa prijateljima, sa ženom i nešto im pada na pamet i oni se onako nasmiju i kažem, aha, vidiš, ovo bi možda moglo biti dobra fora, ali stand-up je živa stvar. Koliko je improvizacija, koliko je osmisleno scenario? Zavisi kako kad. Od recimo 50-50. Kako tragaš po scenariju? Pa imam sad koncept kako ide, ali zna biti, kažem, 50%, nekad zna biti improvizacija, nekad 20%, nekad 30%, nekad se zna desiti totalno, konceptualno, da sve ode u vražiju mater i onda krenemo i tako, i volim improvizirati. Jednom sam imao nastup
baš sa kolegama, s dvojicom kolega, u jednom kafiću na moru, zima, i sad došli smo, nije bilo nešto, recimo bilo je pola tog kafića gdje smo nastupali. Pa zima koji ide na more, da, zima, samo lokalci. I sad lokalci. I sad popeo se prvi kolega i sad oni su svi stisnuti, a svi su sjeli, niko neće prva dva reda stolova, niko neće da sjedne. I onda su svi u mraku i ne vidi se. I onda ide prvi kolega, i tako, ok, njemu ide, ali je borba, nije lagano. Ide drugi kolega i oni se smiju i to, ali i sad silazi taj kolega, ja se penjem gore i bio sam ravno 10 sekundi na tom svjetlu i vidim tu je prazno i oni su svi u tom mraku. I ja kažem, pali svjetla i ja siđem u publiku i nema više nastupa, nego samo idem od jednog do drugog i zezam i pričam, pa sam se popeo na stol, pa sam pa sam sjeo, pa se bacio, pa prozivao ovoga, onoga. Uglavnom, znači stand-up žurka. Da, konceptualno, a to sam već jednom radio isto u jednom restoranu. Dolazim u restoran i pitam gdje ja stojim. Kaže gazda, pa evo stojiš sad kao ako stojiš ovdje i tu je neko svjetlo i tu je ovako jedan prostorija, ovako izgleda dugačka prostorija gdje je restoran. Međutim, tu ima još jedan odvojeni dio, samo je ovako staklom ograđeno, tu ima jedan dio koji ide ovako isto restoranski i tu ima kafić. Ja kažem, ali dobro, ovaj me neće čuti. Pa kaže, da, bio je i sad on mene smulja u stvari, kaže, bio je jedan kolega, on je šetao kroz ljude. I ja budala, cijeli nastup sam ja prohodao sam ko medicinska sestra, patronažna. Znači ja sam prohodao gore, dole, lijevo, desno i završio nastup, ja sam to odradio, znači konceptualno. Neki ljudi ovako jedu, ja priđem, šta radite vi? A svi čuju sve. Da. I vide, gledaju šta se događa, šta je ovaj luđak ide okolo. I završio nastup i poslije, ne znam, godinu, 2 dana, ja zovnem tog kolegu i baš smo pričali nešto o tome, rekao mi on da si ti bio tu i ne, ja sam stajao na mjestu. Rekao, ali to čovjek mora proći. Ja sam nastupao recimo na rođendanima, na djevojačkima. Jednom ja i kolega Marko Dejanović nastupao na razvod da se nastupao. Da, slušaj, dolazimo ja na djevojačku i ovako nas gleda žena, šokirana. I sad tišina i kao šta je bilo, kaže ona, nećete se valjda skidati, rekao nećemo. Dobro je. Kad je nas vidjela, vajda neće da se skidi. I onda smo, rekao, mi smo stand up, dobro je. Onda recimo ja sam radio svadbe, di najave, a sad, mađoričar. Ja kao, ne, komičar. Aha, komičar! I jednom sam bio na svadbi, na rođendanu, bio sam lažni policajac. Opa. I sad oni meni, kako su to su te neke cure organizirale za svoju prijateljicu. I sad je meni u glavi ta cura slavi 20. neki rođendan i to. Žena slavi 60. rođendan. 60. rođendan. Dobro. Ali ja to nisam znao. Ja dobijem odoru, sve, policija, nemam pištolj, nemam, kako se zove... Pendrak? Ne, pendrak imam, nemam kako se zove, značku i nemam Motorolu. Evo, to nemam. A sve ostalo, lisice, pendrek, odijelo, sve imam. I ja se spuštam dole, to je neki kao prostor, ko neki polupodrum, spuštam se dole i ja kažem, glazba je preglasna, a muzika ne može biti tiša. Sve onako. I sad dolazi prvo, jer je šokirani, dolazi vlasnik prostora, i to su valjda isto prijatelji, i on mene ovako pokušava mi reći nešto i odvodi me kao da me izvede da se dogovorimo nešto. Kao. I ja kažem, ne dirajte hrvatskog policajca, a Srbi. Uglavnom, i sad završi to, ja kažem, ok, ajmo sad svi torbe, i ja sad kopam po torbama, ovi ne mogu vjerovati, jer to je žena 60. rođena, ona šokirana, i ja kopam po torbama, i su on meni rekla, u njenu torbu smo stavili bijeli prah. Evo, meni sad PTSP od tog događaja, znači ja sad ne mogu, meni sad neugodnije nego što mi je tad bilo u tom trenutku. I ja nađem kao taj bijeli prah
ljudi su toliko bili izbezumljeni, živčani, ljuti. Neko je zvao, pošto su to neki bili imućni ljudi, neko je bio zvao načelnika policije, a ovaj je zvao šefa smjene da vidi koji poslo budalo da pretura. Da pretura i to. I onda posle 15 minuta, ali kažem, to je vječno trajalo u mojoj glavi, ja skinem kapu i kao ne, ja sam samo komičar i to. I onda sam radio 20 minuta nastupa u policijskoj odori. Poslije toga. I sjećam se da je jedna žena, pitao sam je, rekao, gospođo, čime se vi bavite? A kaže ona, tebi ne moramo ništa reći, nisi pravi policajac. Uglavnom, nije mi bilo sve jedno. Jer nakon tog stresa, sad ja trebam njih nasmijavati. Onda je, neki smijali se neki ljudi, ali većina ljudi je bilo ovako. Tako da, kako bi rekao, kad čovjek to sve proživi, kad dođe u neki lijep dvoranu, teatar i ima svoju publiku i to, onda što bi se reklo, piece of cake. Mislim, naravno da nije. Uvijek se ti moraš truditi. Svako večer izaći pred te ljude. Neko večer sam sjedio u backstage u Bugojno, mjesto tamo Hercegovina, Bosna, da. Sjedim i kolega otvara od 10 minuta prije mene, ja sjedim i kolega Admir završava i silazi i sad ide moj intro koji je 30 sekundi prije nego što uđem, znači imam još vremena i mi na brzaka prokomentarišemo, on kaže šta je? Ja kažem, sramota me reći, ne da mi se, nije mi ni do čega. Ali ta magična linija između backstage-a i stage-a, uđeš i evo ga, sat i po vremena kasnije si mokar i opet se vraćaš na tu stolicu i opet si ovako 2 sekunde, presvučem se, izađem, još se slikam. Magija stage-a. Da, i što bi se reklo, ja kažem da nastup ne završava dok ne legnem kući u krevet i ne ostavim telefon, jer ovo sve, društvene mreže, daj da provjerim, daj ovo, daj ono, tako da ja volim svoj posao, presretan sam što ga mogu raditi. Da, nekad mi bude previše, budem umoran. Neki dan sam bio gostovo, ja mislim Tomislav Grada je bio na nekoj emisiji i sad vozili smo puno i nisam se naspavao i ja ovako sebe vidim. I ja znam, sad neko ko možda gleda misli se vidi kako je opušten, a ja ovako, ona me nešto pita, rekao da, a meni se spava, a meni glupo reći sad, mislim ja nekako provučem to kroz foru, ali mi neugodno, negdje si došao kod ljudi, ipak je to formalnije, televizija je, i sam znaš, a ovo je drugačije, ipak je podcast, pa može, bolestan sam, iako se ja trudim uvijek biti iskren, gdje god došao. Kako gi biraš žrtvite u publika, kaži mi? Go pikiraš nekoj cijelo vreme ili imaš radar, njuk za... Oni su kod djeca, svi su mi isti. Svi su mi jednako dragi. Pa mislim, zna biti neko, ono što smo rekli na početku, neko zna biti ko možda nije. Ja kad vidim da neko, recimo, ne želi. Praviš procenka? Pa on ima čak ljudi koji ovako pokažu. I ja kažem okej, nema potrebe. A imaš oni pametnjakovića, on voli da obaci nešto i to i onda kaže, ja ne bi. A ja rekao, to ti je ko kad dođeš na orgije i kaže, ja sam ne bi. Što si došao? Kaži. Dobro. Može li da praviš stand-up bez... Gledam da imaš celo vreme interakcija sa publika. Mnogo. Ti se slučilo li nekoš ili bi moželo li da praviš stand-up bez interakcije sa publika? Samo ti i ništa više. Ili to je kao bezalkoholno pivo. Da. Ne, mogo bi, ali mislim, ne želim. Kao što me pitaju, jel bi mogao napraviti stand-up bez psovke? Apsolutno. Ali to moj izbor, ja tako govorim i ja želim pričati to. Možda će biti čak sam rekao, jednom ću da napravim ne stand-up, u stvari bit će stand-up, ali ću ga ja nazvati monodrama ili monokomedija. I onda ću uvatiti jedan segment da bude emotivno i da svi plaču i onda ću vam pokazati da je puno lakše rasplakat nego nasmijati ovdje. Tako da, što se tiče baš ove moje odbrane psovki, komičare su hapsili 60-ih godina, Lenny Brucea,
George Carlina zbog obscenity laws, zbog psovke. Su ih hapsili zbog onoga što govore. I komičari su se izborili za slobodu izgovorenoga. Za slobodu izgovorene riječi i za te psovke koje, opet vraćamo se na licemjerje u nastupu u hali sportova koji sam snimao, drugi specijal. Tamo pričamo o tome kako svi psujemo. Rockeri apse, Jim Morrison go apse na scena i ne znam... Pa da, ali mi kao svi psujemo, ali onda kao, nemoj ti psovat. Ali onda kažem, ljudi, ima još komičara, ima ovih fini komičara koji su kulturni. Kulturni su, ovo je, mislim, meni je stand-up bez psovke ko ćevapi bez luka. Tako, to je rekao, kao bezalkoholno pivo. Pa, dobro, ja volim bez alkohola, pošto ja ne pijem alkohol, onda pije bez alkohola. Možda zamislim da piješ alkohol, što bi bilo? Pa vjerojatno bi već bio 2 metra. Kaži mi... Se ovo naruči ili se kupi? To bi uvijek zanimalo. To se naruči i izradi, što bi rekli. I kupi. Ne je problem. A to majstor od maestro od druga strana ke ti kaže. Je samo pojavi kad pred kamerama? Ne, niko još ne se pojavil pred kamerom. Znači on je kao siva eminencija. Da. On je... Slobodni zidar. On je Mr. X. Ne, ja volim reći, kad pričam o masonima, ja kažem i moj džed je bio zidar, samo nije bio slobodan. Nego je imao posla uvijek. Kaži mi, ti se slučila li neka neprijatna situacija da ona ne je do smenje, nego je do... Bila je jedna... Ne znam, u klub nekoj ili... Jednom klubu je jedan tip došao nožem i pretio. To sam pričao u prvom specijalu, dežurni krivac. Tamo mi nožem, čovjek mi je... Što? Pa on nije bio na nastupu, nego je on čuo da sam ja neke njegove frendice zafrkavao. U stvari su te frendice vređale jednog mog kolegu. I onda sam ja njima samo... Još ja nisam bio ni na sceni, ja bio u publici. Aha. I dobacio sam njima nešto, jer sorry, ali... Aha. I onda on poslije došao i izvadio nože. Sad ja nisam toliko hrabar, nek sam glumio brata. Kako je drugi dan karate? Ne, ja sam samo sjedio chill, nisam, jer inače bi ja ispaničario, već bi ga išao, nek sam ja rekao, šta radiš ti, pa daj malo mislim, napeto je bilo, svi su bili, napeto je bilo još ekipe, ali ja sam to iskulirao i rekao, šta si ti s tim nožem, dok dođeš do vitalnih organa, pogledaj me. Stupit ćeš nož. I onda je on otišao je, kako se zove, od stola i još je bio, kako se zoveš, aj sad se predstavi. I onda se vraćao i ispričavao se, to je zaista istina. Čovjek se vratio i rekao je da se ispriča i rekao mi je, ali čovjek očigledno imao neki svojih problema, ja ne znam, ne ulazim u pokušam uvijek razumjeti, ne da ga žalim ili bilo što, nego jednostavno ko zna šta je njemu bilo u glavi, ko zna šta su one njemu rekle. I onda mi je rekao, kad se došao ispričati, ja sam vadio pištolj i za manje stvari. I on sam njemu rekao, vadio sam ja za ružnije. Pa mislim, molim te. Da, uglavnom sve to se nekako okrene na šalu i bilo je, znalo je biti da... A da li nekoj, ne znam, političar ili javna ličnosti se zakanuo preko mediji ili ti praćao poraki preko prijatelji, ne me spominja i pa sve koji sam zezo u stvari i u nastupu nisam čuo da se iku uredio, nisam. A nekoj ne ti ponudil mito da ga ne spomniš pari? Nije. Ja sam ženi ponudio mito da je mogu spominjati. Ja sam rekao, molim te. Nije bilo toga. Ne znam, pa mislim, ako se neko i naljuti, opet i to je pravo, šta ne? Da se naljutiš. Ali mislim da je smiješno, kao onomad što je bilo, ako se sjećaš Đura kad je gostovao kod Ivana Ivanovića, dobro. Pa je zezo Tonija Cetinskog. Dobro. Pa je rekao Toni V. Cetinski. Da. I onda Toni se uvredio bio. I onda Đura više to nije izvodio. Jer se uvredio. Meni je to suludo. Halo, pa ti bi trebao biti veći od toga. Pa šta sad meni neko kaže, vidi ga Vinča kako je debel, svinča. Kao svinja, i šta bi ja sad trebao? Ne, nego ja ću se prvi zezat na to. Da. Jer to, kako Ameri kažu, ownaš. Ili uzmeš pod svoje.
Pa, Tako. mislim, to je ideja. Nećete mi sad, mislim, kako bi rekao, ljudi koji se ljute na fore o sebi su iskompleksirani. Vjerojatno je. Jer oni ne razumiju, ako neko ima foru na tvoj račun, a ti radiš neki posao i uspješan si u tome što radiš, pa to samo znači da si još više uspio. Da već lagano prelaziš mislim, ne znam, u legendu. Sad ja da se zezam na neke svoje kolege ili glumce ili pjevače ili tako dalje, oni koji se ne naljute, na koji ti dođu i pruže ruku samo poslije toga, pa ti su veći od bilo čega. I barem u mojim očima, naravno sad razlika je da li je nešto zlonamjerno ili nije. Ja mislim da već Cetinski nije zlonamjerno, jednostavno je fora, igra je riječi, vrlo bezazlena. I sad to tebe tako ide. To te ide tako vrijeđati. I općenito, ja sam imao problema s tim, ja priznajem i to govorim, ja sam isto bio, da ne budem sad prost, ali sam bio, ono kako se zove, jer sam se ja ljutio na šale o sebi kad sam bio mlad, još sam trenirao, iznerviram se, mislim, sad ćemo sve istući. Prestanite se sezati na račun i to. A sad, kako bi rekao, kako vrijeme ide, onda skužiš, halo, pa odlika, ja nisam taj, ali odlika zaista velikih ljudi je da mogu primiti šalu na svoj račun. To je prva stvar, da sebe ne shvataš ozbiljno. A si primili bakšuš na svoj račun? Pa da, ali ne treba, evo stvarno, ne treba sebe ozbiljno shvatati. Ne treba sebe uzdisati. Nek drugi to rade. Kako bi rekao, ako ćete drugi smanjiti, drugi ćete uzdisati, to je njihova percepcija tebe. Svaki čovjek, mislim, opet, ja ne želim da pametujem pa da neko kaže, a vidi ga sad on. Ja se borim svaki dan s tim, sa negativnim komentarima. Kad neko napiše, vidi ga đubre. Te nervira socijalni mreži to? Ja mogu reći kao, ba ne, ali istina je, a ja sam čovjek od krvi od mesa. Meni kad neko napiše đubre debelo, ja kažem dobro, pa to je istina. A kad mi neko napiše, čak ne uvredljiv komentar, nego konstruktivan, i on, znaš, vidiš, ovaj humor mu nije, i onda napiše nešto negativno, ali, kako bi rekao, realno ili normalno, to me više dirne nego da mi je majku spomenuo u kontekstu ovih bilateralnih odnosa. Povek je na socijalnim mreži ili da rečeme komentari na kritika u mediju? Pa dobro, to bilo je u medijima koji su radili recenziju mog specijala ili recimo emisija Stanje nacije. Tamo je jedna žena radila kritiku i ovo što sam sad radim, 3. sezonu smo nedavno snimili Tko to tamo pjeva, i tu su isto neki nešto popljuvali. U stvari, ovo je ključno. Ja ne živim od kritike. Ja živim od publike. Okay. A ono što publika kaže, to je svetinje. Pa čak ne. Znači, ako ja sad otvorim komentare i većina komentara je pozitivna, i imam 100 pozitivnih komentara i imam 10 di mi spominju sve do 10. koljena, šta da ja radim? Ništa. Znači, ti ljudi isto imaju pravo... Gibrišeš ili ne? Pa, imao sam tu razne faze. Nerviram se, blokiram. U principu, oni koji vređaju majku, ženu, sestru, djecu, neki koji spominju, to naravno, nije u redu. To ja ne bi nikad napravio. To ne je normalno. Ali ako neko kaže da vidi ga ovaj kaže operisan, cijepljen od humora, meni to okej. On ima pravo na svoje mišljenje. Sad uživo, evo vjeruj mi, ti isto radiš javni posao, ja sumnjam da ti ko ikad uživo rekao, nije ti ono dobro, nikad uživo ti neće reći ljudi, nema šanse. Mogu ti reći neke kolege, prijatelji koji su dugo u tome, pa neki iskren komentar ili to. Ali uživo nećeš čuti negativni komentar. Na internetu 1.000.000 puta. Zato, pa ne, na internetu će ti svako, će ti malo... Zašto? Nema hrabrosti? Pa ja ne znam da li je do hrabrosti ili jednostavno zaštićen je naš. Jer šta je stvar? Kao što je Marks onomad govorio da ovaj kapitalizam odvaja rad i to djelo od čovjeka, od njega samog. Tako i ovaj internet i društvene mreže odvajaju čovjeka, kao on nema osjećaj da je on živ čovjek napisao nešto drugom živom čovjeku, nego on tamo to nešto napisao
Kao da ja nisam živ, kao da ne postoji. Da, kao da nema da te dopre tebe. Da, a sada sjedimo ovako, fizički, licem u lice, krv i meso vidimo jednom i drugom i onda da mi isto to kaže, sumnjam, jako rijetko. Ovaka gledajte, ne bi se osudili mnogo. Pa da, boji se da bi zapeo pao na njega, poklopio ga, ko palačin. Ne me razbra, si dobio neko još bakšiš, ove pejači te dobiva da kaže, aj, daj ova fora ili nešto, ili odi da ti izvadi, ne znam, 1000 kuni, 500 kuni, 200 kuni, 100 evra, ne bi to. Desilo se kolegi Marku Dejanoviću da su mu bacili pare na stage. To se njemu desilo. A pijani su neki bili. Ja sam znao dobiti poslije nastupa da mi neko ovako da pare. Ovako kao jao, bilo si divan, pogotovo u početcima. Jao, krasan si, ono, bilo je 20 ljudi, da, i onda ljudi dođu i ostave pare. To mi se dogodilo mi se par puta, ali nije mi se ono desilo da kaže, aj sad još jedan vic. To mi se nije dogodilo. Politikata i stand-upa, da li se opasna kombinacija, smrtni neprijatelji ili se sojuznici? Ruka pod ruka. D je sve od navedenog. Zavisi kako di. Zavisi koja vlast sebe shvata na koji način. Neki se shvataju preozbiljno i onda ne dozvoljavaju komediju, neki puštaju jer... Ima li političari te smisl za humor na svoj račun? Pa evo, na svoja smetka? Evo Zoran Milanović. Na koža, na primjer. Zoran Milanović, predsjednik Hrvatske, je jako duhovit. Dobro. I jako zna i na svoj račun i na tuđi. Mi smo čak pričali da bi volili da radimo roast Zorana Milanovića. Da bi to bio najgledaniji roast ikada na našim prostorima. Mi smo prošle godine radili Zuhrin roast za 40 godina karijere i jako lijepo je to prošlo i jako je lijepo bilo. Sami smo to radili, sami producirali i meni je negdje u planu da radimo još toga, jeli? Jer roast je super ta forma gdje svi dođemo i zezamo brutalno jedni drugi, a onda je nešto i lijepo kažemo. Tako da bi roast od političara, ja bi prvi, evo sad bi da mogu organizirao roast Zoran Milanović ili barem pred kraj mandata sad pitanje šta sad to kad i kako, ali mislim da bi se on odlično snašao. Na kraju krajeva, pa političari su uvijek, pokojni Milan Bandić, gradonačelnik Zagreba, bi strašno duhovit, on je znao s narodom. To sad šta je, lapo, muno... A ti imaš i autocenzura, imaš i ručna koja treba se krene. Čovjek treba bude pametan. Mislim, kako bi rekao, za sve postoji vrijeme i mjesto i čovjek mora... Kako bi, ovako to najbolje mogu opisati. Recimo ode čovjek na open mic, znači kad je tek počeo. I pogotovo tad sam ja znao viđati neke klince, i mojih godina, ja sam počeo sa nepunih 20 godina. I onda pričaju o braku, o seksu. Gledaš klinca i to. I onda ne možeš ti njemu vjerovati. Pa čak da je sve istina što govori. On nema dovoljno pedigreja da bi mogao pričati o nečemu. Tako i sad. Sada ja pričam o nečemu, mislim ja sad pričam ono što mi se priča u ovom trenutku i što mislim da bi trebalo. Ali ja bih rekao da je neka finalna forma, sad ko Pokemoni, pa smo od najmanjeg do najvećeg, ali mislim da je finalna forma tek kad u stand-up komediji budem 20-25 plus godina. Mislim da ću tek onda tad biti ono što bi trebao biti. Misliš da kad stand-up ima idnina, budući do stolkava? Ma ne, apsolutno, samo treba raditi. Ali evo, možemo na primjer George Carlina, kojeg neki smatraju jednim od najvećih stand-up komičara na svijetu ikada, njegove faza 1, on u odijelu priča neke šale, sve imitacije, to, pa druga faza nastupa po koledžima, pa treća faza opet pada jer nema para, pa radi neke glupave emisije i tek onaj Carlin kojeg svi mi pamtimo i cijenimo je došao tek tamo negdje nakon 30 godina karijere. Tako ja to gledam, naravno nije kod svakog isto. Eddie Murphy je odmah bio, nakon 5-6 godina, 10 je bio enormna svjetska. Neko je povrzo, neko je posporo. Da, ali ovo istinski, kako ja gledam... Neko je nikad. Pa da, ali ja gledam to kao ovaj maraton, nije ovo šprint na 100 metara, pa sad ti misliš,
sad ću ja, što mi neki kažu, idi sad burazeru, vataj lovu. Pa nije to tako baš. Jer ovo treba, ja ovo gledam da radim i za 5, i za 10, i za 20 godina, dokle god budem živ. Kažeš li vicovi na stage ili nema vicovi? Ili koristiš ti ih? Ne, baš vicevi, ne, samo ono što ja napišem. A nešto može biti napisano u formi vica, samo kod nas je to razdvojeno. Kod Amerikanaca je joke. Tak. Nema kod njih šala i vic. Kod njih je sve joke. Sve onda, a mi malo bježimo od toga vic. Mi bježimo od toga, zato što će neko reći, aha, to je Mujo Haso. Star Woods. Da, ide ovaj, eto vic. Znaš kako kažemo, star što snova budao. Da. Mi u stvari pišemo ono, ali onda će neko reći, pa dobro, sad, to se i meni dogodilo, prije 20 godina. Pa dobro, ali to znači da proživljavamo isto, da ljudi smo, ali tako? I sad imamo mobitel, imamo sve, ali neke stvari će ostati nepromijenjene. Vazda, uvijek. Vjerojatno crni pojas drugi dan. Kako dojde karate, to više tvoj sport. I prvo kako ulijete u karate, to je broj jedan. Starije. Da, dobro, pretpostavljam tatko ti. Tatko nas je tepao. A broj dva, kaži mi, kako dojde do toga od majstor karate, crn pojas drugi dan da bude sumo mic stand up? To su godine ulaganja u sebe. Pa ja sam prestao trenirati, ali nisam počeo više jesti, nego sam nastavio jesti kao ko sam jeo, ali sam prestao trenirati i onda sam se udebljio, a ja sam nekad trenirao 2 puta dnevno. Bilo je nekoj stari fotografiji, mislim, ti izdaš ko Schwarzenegger tamo, kao... Da, više Schwarzenegger. Dobro, ali daleko od ova što je danas. A dobro, da, ali možda jednom se vratim. Ja sam rekao da ću jednom smršaviti i snimat ću akcijski film i onda ću staviti naslov od kralja improvizacije do akcijskog seks simbola. Tačno li je da si imao UFC borbi u oktagon ili ne znam u kakav ring? Da, tuko sam se u kavezu, nego kaže, jel UFC, rekao ne, KFC u kavezu s pilićima. Da, ja sam trenirao, pošto sam trenirao karate, onda poslije tajlandski boks. Tepaš ili ti stepa? Pa više sam ja tepao nego što su mene tepali. Da, tako da zadovoljan sam kako je to prošlo. Moji burazeri inače su se bavili profesionalno, ja samo amaterski sam imao borbe, oni su i profi borbe imali. Moj buraz je prvak švedski u boksu bio i sad radi, krenut će sad i profi napokon, mlađi buraz, a ovaj najmlađi buraz je prvak boksa u Vojvodine trenutno, on ima 14 godina, tako da evo. Pa jeste, familija s vas nema šala. Pa nas je 6, zato ja kažem, komedija je ozbiljna stvar. A stari ima isto crni pojas, on nas je sve peglo od malena, to je bio onako žestok odgoj, tvrd. Da? Da, dobro, da, to je tako. Nema uspjeha bez patnje. Da. Kaži, za malce, kako stane stand-up zvezda, a ne rock zvezda? I to band čudno ime, Hladovina. A dobro, zato što sam ja stajao i onda sam bacao sjenu. Da se nasite. Ja volim zezat se, rekao, ja sam... Peješ li ti, veše pejač ili sviraš? Da, ja sam pjevao, ja sam više onak pjevušio. Arlaukao. Pa dobro, da. Vokal i gitara, taka, ili samo vokal? Da, ja sam bio samo vokal, ali znam ja svirati gitaru, pa bi nekad nešto uskočio, ali generalno to je bila jedna, neko kaže stramputica ili neostvarena želja. Volio bi recimo snimim album možda svojih pjesama, čak mi nagovaraju. Pubertetska faza, što bi rekli. Da, kao ajde, hoćeš li ovo, tako da nikad nije kasno. Možda ja izađem sa nekim ljubavnim pjesmama i ko Jakov Jozinović krenu. Evo je Croatia Records, čekate rašireni race. Ja radim sa Aquarius. Aquarius Revolution, dobro. Radim 21.12. sa njima, radim Arenu Zagreb, što će biti prvi domaći komičar koji nastupa u Areni. Bravo, Boga mi, to niko nije do sada. Golem zalogaj, što bi rekli. Pa, ali ja mogu puno pojesti, tako da ja se ne dam se. I vjerujem da će proći kako treba, ako Bog da, evo vidit ćemo. A ne li pomisli neko, trebaš je dosta nam ja muzičar, a ne komičar? A je, i to je, i dosta nam je glumac, ali da. Daj nam ove debele komičare. Tako ja bi isto volio da glumim, recimo da snimam još i to, a onda kad gledam svake godine koliko glumaca završi akademiju i sad
sad ću ja još da se guram komičar bez škole i to. Ali nikad se ne zna. Možda me bijela pogleda. Dobro. Imaš sopruga, imaš 3 deca, Da. 2 sina i jedna kerkička koja dojede mi na tata godina. Doma si više stand-up ili strog tatko? Mene je samo strah, mene to sad toliko nema kući, strah me da ne dođem kući, da mi klinac kaže, evo ga Vinča je, samo me toga strah, ali ja sad uživam stvarno s njima, mislim žena tu naravno radi najveći posao, ona ih fino odgaja, brine se za Ko je Adolf kući, to sad zakav da prašam. A ja sam prepopustljiv, ja bi im sve dao, svaki put kad odem negdje pa me nema, dođem kući, kupim neku igračku, nešto, onda me žena gleda, pa zašto? I mi sad kupuješ, zašto ih navikavaš? A ja nemam srca tako, ne mogu ih, ni mene naši stari peglo nas je sve pod onoj gidom, treniramo karate, stari nas je tepao, stari je bio glavni tepač. Zato ste ovakav fino vaspitani. Da, pa, tako da, a ja sam totalno suprotno, ja bi dao, sve bi im dao, srce bi im dao. Na koja fora je čari soprugata i ti pominovat li danes istite fori kaj neze? Šta? Na koja fora je uspея da Aha, da osvojim ja. Da. I da li danes istite fori pominuvat, prolaze? Pa, ja sam... Ili gi nauči ona? Pa ne, ja sam samo ženi svoju prodao foru, više ženama ne smijem prodavati. Samo ovima koji su u publici kupuju karte. A ja sam, pa ne znam, mene žena... voli me. Ja isto nju volim, ali ona stvarno ima volju i ljubav neku prema meni i mislim malo je takvih žena. Čekaj se, to je ono što je kad đačka ljubav ili je... Pa nije, mi smo se upoznali, ja sam imao koliko mi smo se znali, ona je išla s mojim bratom mlađim u razred i onda smo negdje tamo tek... Kad smo krenuli, više ni ne, 2017, ili tako nešto, smo sasvim slučajno, ja sam radio a oni su se propali, pa mogu reći, hoću knjigu, Megastore je bio trgovina, biblioteka, knjižara, kako mi kažemo. Ma togaš ne već ušte stand-up komičar ti? Jesam, bio sam 2 godine stand-up komičar. Aha, znači i to sam sa komičarima sam radio, bilo je na početku karijere, ni blizu ovoga šta je sad, a ni sad, nije sad Bog zna šta. I sjećam se da je, ja sam bio Superman, kolegica Marina je bila ono nešto iz Handmaid's Tale, kolega Traviz je bio Edgar Batman. Allan Poe, onda je bio, ne znam, Harry Potter, Nedeljko Lužija je bio to, onda Škiljo je bio, ja mislim, Hamlet ili Šekspir ili šta ja znam. I mi smo išli tako bauljali po gradu, dijelili letke u sklopu toga. A ona je u totalno za drugu stvar, za noć hrvatskog filma i medija, Kino Evropa, koji se događalo stalno, ona je bila Baltazar. Aha. Sad ti se vjerojatno sjećaš Baltazara, starija generacija. Baltazar. Mlađi ne znaju, ali to je bio jedan popularni crtani, taj lik Baltazara. I to domaćno hrvatsko proizvodstvo. Tako je, Jadran filma. Velika su imena bila Jadran filmu, čak je u stvari jedini hrvatski Oskar dobio Dušan Vukotić 60 i neke za film Surogat. Tak. To je baš Jadran film, da. Tako da imaju se s čim ponositi, ali to je lijepo. I bilo je u stvari meni fascinantno da se to desilo u Bogovićevoj. Ona je tamo to radila, plesala nešto, dijelila isto letke. A ja tamo smo krenuli jer je taj Megastore bio isto u Bogovićevoj. I kako se sretnavte? Susretili? Ja negdje imam čak video baš tog susreta. Ali samo sekundu jer to je montirani video promocije za taj. I ja trčim jer vidim Baltazara. I sad, kakav sam ja lik ovako uvijek, neće niko od ovih potrčati, ja idem Zagreb Baltazara. A ona me ne prepoznaje jer me znala. Znali smo se mi, kažem, par godina, njena majka iz istog sela koji ja i tako dalje. I ona trči prema meni jer je mene prepoznala. I sad ja dolazim, gdje si Baltazar? I ona meni, i kaže mi nešto i kao iz gimnazije. A nas smo išli zajedno u istu gimnaziju, pravoslavnu gimnaziju u Zagrebu, kuzina Katarina Branković. Ja sam već završio bio tu gimnaziju, ona je taman bila maturantica.
18 godina da ne bi bilo. I, znaš kao, i ona meni kaže iz škole. I sad ja nisam čuo ono maska, ona ima ja, a ja ko super me nema masku. I ja kao, super, i mi se tu zagledimo to i poslije slikamo i ona meni pošle sliku. Jer je negdje izašlo u novinama i ona meni pošle. I ja rekao, pa to je ona. I ja odmah na piće i 3 djece. Opa! Ukratko, da preskočimo između. Koja sme kaj djecата да те прашам. Киркичката е прошла година, минатата година се роди, 25-та, така ли? И даде необично име, мора признам, јас Слобода се вика. Да, Слобода. Фрида, како кажу странци. Дали е тоа сега то ти овака останато од студии по филозофија или брачна дипломатија заради тоа што покрај 2 сина сопругата цело време она која ќе направи женско дете и направи женско дете, се ослободи од тој притисок и затоа е слобода. И затоа е сад слобода. У ствари sa slobodom najmanje slobode, ali ne, sloboda divno. Od kaj go izvadi ime? Mi smo u stvari zajedno birali. Prvo ime sam ja birao i rekao sam Zoran, jer moj otac je Zoran i onda nekako tako, to su sad te tradicionalne. Ja sam Goran, imam sestru Zoru, imam tetku Zoru ili Zorku, kako originalno, tako da Zoran je tu bilo meni logično ime. Ja sam rekao da ću ime Zoran. Nas je 6 sinova, ovaj se pitao ko će se zove po dedi, jeli? I eto, ja sam dao ime Zoran. A onda drugo ime je žena dala, Bogdan, je bilo jako lijepo i meni je bilo jako lijepo i Bogdan a treće ime smo se zajedno složili. Tako, gledali smo... Neobično ime, ne. Htjeli smo kao Sofija, ali pošto ja nisam završio filozofiju, bolje, sloboda. Jer sam se ispisao s faksa i slobodan sam. Tako da, sloboda. Jeste. Ja bi se oslobodio od pritisak od ženati za žensko dete. Pa da, ali ja mislim da je sloboda nešto najljepše što može čovjek imati. Ja mislim da nema ljepše od toga, sloboda. Так. Потеклото ти ја споменав од едно село и сам кажа, кое се вика Мирковци. Слушнав дека знаеш дека има овде у близина село кое се исто вика Мирковци, поблиску до Скопје. Има една планина која се вика Скопска Црна Гора, а не живеат црногорци, живеат македонци и срби. А селото се вика Мирковци исто. Kad idemo tamo? Ne, uopšte daleko, nekoj 10-15 km od ovde. Znači morate mi to organizirati, hoću da odem u Mirkovce. Ja ke te nosam, ne se sekiraj, gi znam i luѓето, imam prijatelji na Skopska Crna Gora. A je li to u Brdu, je li? Da, planina. Dobro, moji Mirkovci su... Da, ti si u Slavonija, to je ravnina. Ko parking. Aj sad da te prašam, bi se vratio li nekojaš da živeš u Mirkovci? Pa... U penzija ko će odiš? Pa možda u mirovina. Da. Ne volim reći to mirovina, umirovljenici, to zvuči kao da umiru svaki dan. Ne umiru, vidi si. Penzija je bolje, penzija. Pa ne znam, ko zna, da. Ne znam ni ko je više ostao tamo, to tako svi odlaze mladi. Ali ja mislim da će se ljudi početi vraćati uskoro. Jer smo rekli, možda zapad propada, pa to sve, mislim da će ljudi skužiti. Imaš jaka emociji prema kako ti se vraća? Sliki od detstva? Ja imam jake emocije prema ovom tu prostoru. Ja ne bi nikad otišao van živjeti. Možda bi otišao raditi nešto, raditi, ali kratko, ali ne bi nikad mogao otići sa, neki izbjegavaju Balkan, regija, bivša juga, svi ti izrazi, ali evo, svi ti izrazi koje sam spomenuo, ja se to osjećam kod kuće. Bio u Bugojnu, u Bijeljini, u Kaknju, u Sarajevu, u Beogradu, u Banja Luci, Kninu, u Zadru, Splitu, ja se osjećam ugodno i osjećam se kod kuće. I volim ovaj tu prostor. I tako se i ovdje osjećam. Tako da ja volim ovaj tu prostor i ljudi koje razumijem, koji su mi bliski mentalitetom, što ne znači da ja ne mogu nasmijavati Švabe i ne znam bilo koga i Amerikance, jer čovjek je duhovit na jednom jeziku, duhovit je na svima, to je naravno samo... Čekaj, a u Mirkovci si napravili besplatan stand-up nastup ili humanitaren nekoj? Pa, trebao sam ove godine,
plan je... Gratis zasvojite... Ne, naravno, ne, čak za klub, ima klub Hajduk Mirko, Tak. u Mirkovcima i kontaktirali su me ove godine, a s obzirom da ja ove godine radim arenu, ja ove godine znači 31.1. sam imao zadnji nastup, ja ove godine neću imati nastup u Hrvatskoj uopće do arene, zbog arene. Dobro, posle arena ne mora. A poslije arene, to iduće godine, bit će 99 godina kluba iduće godine, Pa, Hajduk Mirka. aj, obećaj se u kameru. Da, ne, znaju, već se ja čuo sa ljudima, tako da ću tamo iduće godine, evo, ali oni su mi rekli ovako, gledaj, ti, Vinča, dok ne napuniš arenu, nemoj nam se javljati. Tako da, posle arene, na ljeto, dolazim u Mirkovce i bit će mi velika čast da naravno ne u makedonske Mirkovce, ali možemo se i tu dogovoriti. Kao što ima i Vinča kod Beograda, je li? Znači ima ne u Mirkovci, ali u susedno selo ima golem fudbalski turnir i stalno nastupa nekoj grand srpski zvezdi pejač, nikad stand-up. Evo te nosam na finale. Bravo. To ćemo, kad to bude? To tamo negde sredina avgusta. Dobro, posle Filharmonije, znači posle 8. maja, ako to prođe, ako Bog da kako treba, neko mi kaže kako da nagovoriš i ove dođu na nastavu. Ja kažem, molim vas, kupite kartu. Molim vas da se napuni, bar da bude 100 ljudi, molim vas. Doće moji iz Mirkovaca. Mirkovci pored Vinkovci, tako li mu dođa? Tako. A Vinkovci, ti, kao novi Broadway, ti, Jakov Jozinović, Goran Bare. Goran Bare i tako na to. Rade Šerbeđija. I Šerbeđija, tako je. Da. I sve, kako da ti kažem, ajde, Bare i Šerbeđija se ova, novi deca ste vi, nova, sveža krv. Sreo sam, imao sam se znajete li so Jakov, se upoznate li? S 30 sekundi sam s njim pričao, baš na premijeri svadbe. I on kao, sve a ne se poznavate pre to? Nismo se znali prije toga. On je mlađi od mene jedno, ja mislim sigurno, ne znam, 20 godina imao. A nije, da. 27, ne. Da, tako, eto. 10 godina je mlađi. I ja ga pozdravim i ja kažem, šta je, radiš arenu? Kaže on, da, rekao, radim i ja. Nećeš ti meni. Vidi, znaš, taj fenomen, svi imaju neko mišljenje o tome. Ja mislim da ljudi trebaju da što misliš? Nekad, aj malo začepite, majku mu pustite. Će vidjeli novi od Toše Projeski? Pa dobro, ne može, jedan je Toše Projeski, tu moramo podvući crtu, da li će biti Jakov Jozinović kao onda, Tošeta ne može niko zamijeniti. A ne u smislu da ga zove, nego isto toliko golema zvezda. Pa sad, ja bih volio, jer a i Toše nije doživio ono što mislim da je još mogao. Ali tu sad ima i naravno i ta smrt prerana je isto učinila svoje. Ali dobro, mislim, Toše stvarno, ona izvedba... Ej, nemoj ti padati do pamet svašta, neke stvari. Ne. Dobro, za slava. Ja sjećam da je Toša izjavljivao emisiji kako je umoran i kako previše radi i onda je išao na emisiju i to, zato ja vozim. Ja ne dam niko da vozi, ja uvijek vozim i ako sam umoran... Ako zaspiš ti da zaspiš. Ako ja zaspim, sam sam kriv, ovako da nema ovih teorija zavjere ili šta već to ide, ali bih volio zapravo da svi ljudi malo, jer kod nas je to jako teško. Postoji nešto u Hrvatskoj što je jako popularno, a to je jal, jeli, kad je neko zavidan onome drugome, jer sve ti mogu oprostiti, uspjeh ne mogu. Uspjeh ne. Ne samo u Hrvatskoj, to je na Balkan generalno. Pa dobro, ali tamo nekako posebno to, ja sam od tamo, pa onda ima ta neka posebna. I moram priznati da mi je krivo kad vidim sad ljude koji će, ne znam, od ovih nekih pjevača, Haris Džino i sad nešto govore, neki ga pljuju ili ga brane. Po meni napravio je lijepu stvar, nek nastavi dalje, neće uvijek biti ovako, bit će i uspona i padova, ali mislim, ko sam ja da mu ništa govorim, čovjek je zaista postigao, ja mogu samo sanjati recimo o tome, iako naravno stand-up i ovo druge su kategorije, druge vrste, neko će reći meni, pa evo ti si u stand-upu već postigao nešto što nije, da, sve je okej, ali mislim da bi ljudi, serite po meni, ja mogu da izdržim, malog pustite na miru. Može tako. Pustite čovjeka, pustite ga, ne živi, nek radi, divan je, šalje lijepu poruku i mislim da je to jedino bitno. Dobro. Kakva poruka ti kad doneseš, odnosno kakav humor u Skopje na 8. maj na tvoj nastup? Daću ljudi sve od sebe.
da Pa dođe. ponesi više novca ako daješ sve od sebe. Da, daću sve od sebe. I rekao sam, bit će i za jest šta god donesete. Ćemo jesti. I jedno čekam u stvari da nastupam, ne kažem, nisam imao prilike nastupat. Doduše bilo je kroz godine dosta Makedonaca na ovom nastupu. Kad bi pitao, da, uvijek bi tu i tamo bio neki A ti u Makedonac. Makedoniji nikoš nisi nastupio. U Makedoniji nikad nisam bio. A kamoli? Ovo je prvi put da sam bio uopće u Makedoniji. Dobro. Nisam, jednostavno, kroz godine su me I kako ti izvali. liči me, kako ti izgleda? Ma ne, stvarno, stvarno mi normalno izgledate. Hvala Da, na onako, ko Bugari. I kraje misli. Kako si karateve? A ti karate, ja kung fu. Da, rekli su mi to, kaže, nemoj se zezati. sve samo Bugari ne spominje. Da, samo nemoj Bugare, da. Ali evo, moram priznat da, kao što rekoh na početku, ja nisam očekivao da ja toliko uopće i razumijem, ali evo sad kad sam ušao, bolje vas razumijem nego Slovence. Da. A i njih hvata mi razumijem. I mi smo za dom spremni. I mislim da ovo kraj emisije. Nije. A nije ja. Imaš 10 brzi prašanja, 10 brzi pitanja. A ima i nezbrzi pitanja. Ideme odmah. Jel to ono da ne ili da ne? Dojeka ne sme se potukli, dojeka ne sme se stepati. Ajde. Ideme. Ako mora da se odlučiš za uloga, filmska komedija ili humoristična TV serija? Filmska komedija. Kaj si poveće svoj? Golema sala ili intimen klub? Golema sala. Što je pogolem predizvik? Nov materijal ili provereni fori? Uvijek je novo, zanimljivije, ali kad se radi, ali uživam, naravno kad nešto znam da ide i da je dobro, uživam u tome, ali do jedne granice. Ali novi materijal je uvijek uzbudljivo. Što poveće ti leži? Ne od ženi, nego improvizacija ili strogo osmislen tekst? Pa sigurno da je improvizacija, ali divim se ljudima koji su, ipak više cijenim ja provjeren tekst, ali ja volim ovako osobno, lično raditi improvizaciju. Što ti da pogolema satisfakcija? Aplauz ili glasno smejenje? Smijanje. Dobro. Što povijek te nervira? Publika koja molči, čuti i ne reagira ili publika koja postojano ti dofrla, dobacuje te, prekinula? Pa bolje, ne znam, nema gore od tog dvoje. Pa bolje da mi nešto, da imaju neku reakciju. Ajmo reći, bolje da imaju neku reakciju nego pa da makar i negativno. Pa da. Dobro. Po što podobno se snavljaš? Vojedna dugačka, dolga prikazna ili brzi punchlines? Evo sad u ovoj turneji imam jednu tako dužu priču, što nisam do sad imao, ali inače uvijek ove neke manje, kraće stvari su mi više pasale. Tak. Što povijek praktikuješ? Rabota su menadžer i režiser ili sam svoj majstor i sam svoj gazda? Sad, mislim, ja jesam ipak sam svoj gazda, ali sad radim, imam i menadžera i producente i mislim da je to jedino ispravno ako čovjek hoće napredovati. Ne postoji, što bi rekao Schwarzenegger, self-made man, to je izmišljena stvar. Moraš raditi s ljudima i sa kvalitet, moraš raditi s timom ljudi, jer inače, naravno ja sve sam pišem, sve radim, vodim dalje društvene mreže, ali sve ostale stvari ja bi već izgorio ko šibica ili jednostavno ne bi mogao raditi ovo na ovoj razini na kojoj radim. Tako da, pozdrav za menadžera mog. Tak. Ćao, Siđo, vrati mi pare, molim te. Što je pobolno? Da te hejtat online ili da te isvirkat na nastap? Šta je bolnije? Da te hejtaju? Šta je bolnije? Da te hejtat ili da te zvižde na nastap? Nek me hejta uživo, pa je... Nek proba. I za kraj, Goran Vinčić Vinča, više hrvatski Srbin ili srpski Hrvat? Bosanac. I tamo ima ova ili ona? I tamo ima ovo, da, tamo ima da, ja sam to neoprostivo, Srbin iz Hrvatske, to mi je jedina mrlja u karijeri. Hvala ti puno. Zadovoljstvo da biše moje. Meni je bilo isto jako drago, stvarno imati priliku uopće gostovati. Prvi put sam tu i sad već sam tu sa nekim najistaknutim ljudima i voditeljima i velike mi je čast što sam gostovao kod tebe. Meni je više zadovoljstvo da bidam sa čovjek koji ga gledam prv pa da imam osjećaj čustvo da smo najbolji prijatelji. Hvala puno. Taka, neka vide. Goran Vinčić Vinča, znači
8. maj. 8. maj, Filharmonija Skopje, dođite, povedite tetku, babu, ujnu i pola Mirkovaca. I kako se vika, žvaki kokici nema. Ma može! Pa samo! Ja nemam ništa protiv. Thank you very much, ka što bi rekli. Hvala ti mnogo. Dragi moji, imavme jedan neobičan podcast, imavme čovjek koji je roden da ve sme, a ako bi se smeje ušte, dojdete na njegovi od nastup, nema za žaliti, ima fantastično show, ima 1001 fora, gledajte da ne se najdete samo u prvto red ili ne znam koji već je red, da ne vidite ona izbrani onda teško vas. Ne, šegata na strana, na vistina, ke propuštite mnogo ako nego poglednete njegovo show. Se nadam neka uživate u ovije ne znam koliko čas i koliko veke minuti befme, ako je taka, se nadam neka je taka, bidete i ovo slednoto izdanje. I ovaj pad vaš je domaćin Antonio Dimitrijevski, naši od ekskluzivan gostin od Hrvatska, Goran Vinčić-Vinča, ništo lično, zašto znajete već je, niti na jedno drugo mesto nema da slušnete ništo slično kako ovdje ništo lično. Se gledame sredna do sreda. Ćao!